طريق الرابع تورتنش جول. قال إمام ابن عدي في كتابه كامل في ضعفاء الرجال. Dördüncü jol, akırkı jol. Bundan başka jol menen gelgen emes bu hadis. Bardıq jolunu qarap çıktık. Dördüncü jolda İmam İbn Adi ne dedi? Kamil fi duafa rical degan kitabında 7. tom 300. bette haddesana Abdullah ibn Muhammed ibn Yasin. Haddesana Muhammed ibn Muaviye an Mati. Haddesana Muhammed ibn Ziyad الطحان an Maymunin an İbn Abbas'in. Bu İbn Abbas'tan geldi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem samnul bakar ve albanuha şifaun ve luhumuha da'un. Anın etinde ne var dedi? Oğru var dedi. Bunu İbn Abbas rivayet kıldı. Kayakta El-Kamil fi duafa ricalda. Bu 4. yol. İbn Abbas'tan gelgen. Muleyket dedik, Suheyb dedik, İbn Mas'ud dedik, yani İbn Abbas. 4 yoldu ten alıp geldik. Emi bu sanadın qarayız, ben bir ele sanadın qaraganda tura gördüm. Bir önüne qarayız, kalganına başına orta oturbayız. Bir ele sanadında bir rovidi qarayız dağı, şu menen bizimleni bugünkü bahsımızdı japsak bolup. Bu hadistin sanadına Muhammed bin Ziyad el-Tahhan degen ravi var. Anı İmam İbn Adi o şöyle kitapta El-Kamil fi Duafa Rical degen kitaptın 7. tom 298. betinde ne deptir? Haddesena İbn Hammad haddesani Abdullah an abihi qala sa'altuhu an Muhammed ibn Ziyad el-Maymuni faqala Muhammed bin Ziyad Maymuni kim jönüne soradat? Muhammed bin Ziyad Tahhan jönüne soradat. Muhammed bin Ziyad otpay mı? A'varun kezzab habithun yada'ul hadis. A'var, kılı gözü kör, habithun yada'ul hadis değil. Hadis koydu değil. Bu hadis mi ne oldu? Mavdu oldu. Başka ricallerin o qarab oturup başımızı orutunun gereği yok. Kale İmam İbn Cevzi. En birele digi İbn Adi'nin sözüne dayanıp kalbaydılar. Başka jaktan daha qarab koyalım. Kale İmam İbn Cevzi Hanbali fi kitabihi Duafa. Muhammed bin Ziyad el-Tahhan yeşkuri el-Cezeri el-Maymuni. Yarwi an Maymun ibn Mihran. Joğur hadiste şu. Maymun ibn Mihran'dan rivayet kılgana. Kale Yahya bin Sa'id Qattan. Kezzabun habis. Jalgancı, habis. Kale Ahmed ibn Hanbal. Kezzabun habithun yada'ul hadis. Hadis koyat dedi. Mavdu. Kale Amr ibn Ali. Buldağı cerh ve ta'dil ilimde çoğun alındırdı. Kâne kezzaben matrukul hadis. Kale Sa'di ve Daruqutni. Kezzab. Kale Nesai vel Bukhari ve Ebu Hatim el-Razi matrukul hadis. Kale İbn Hibban kâne mimmen yeda'ul hadis ala thiqat. Sikaları hadiste de koyuşken. La yahillu zikruhu fil kutub. Anı kitapta da zikir kılı dursemez illa ala cihetil qadh fihi. Anı sögüş üçün gana ayta olsaydı. Emi uydun eti boyunca biz jana jogorjakta aytıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün ayallarına Haccatul Vada'da kurbanlıkta uydu soydu. İmam Sahavi aytıda eğer de oğru bola turgan bolsa al ошол нерсемен Аллахтарга жакындабай деле dedi. Bu hadisти Bukhari jana Muslim özünün hadisinde, kitabında rivayet kılgan. Demek biz şuncha hadis sahih dursa barıp şul daif hadisin arkasından erçibeybiz. Daha bir aytып kete turgan masele, emi bul uylarga azır uşентип dары себилип атат, анан уйлар баспай турат, анан ошондон улам bundan оору болот. Ал нерсе бардык нерседе бар. Ал жылкыда деле бар. Жылкынын этин көп жесең давлениең көтөрүлөт. Чучугун жегин сахар болосун, өлөсүн. Уйдун этинде деле ошондой суук көп жесең ал деле зыян. Алманы көп жесең деле аз дары менен болуп атат бардыгы. Az dары менен бышпаган эч нерсе жок. Жада калса койлорго дагы дары берилип атат.
Азыр уйларга көп дары берилип, ошонун атайын семиртип анан союп атат, зыяндуу деп атпайбызбы? Ал бардыгына дары берилип атат. Эгерде андай боло турган болсо, бардык нерсени жебегиле деп айтышыбызга туура келет. Бирок биз айтабыз, эмне? Ар бир нерсени көп жесең, ал зыян. Нанды көп жесең деле зыян, себеби семиртет. Жылкынын этин көп жесең, андан да зыян. Тооктун этин көп жесең, тоокторго да аз дары сайылып атат, ал деле зыян. Бирок буну менен биз элдердин башын айландырып, кайра васвасага салбашыбыз керек. Биздин 50-90% уйдун эти менен тамактанат. Анан уйдун эти ушундай деп койсо, азыр адамдар ошо суроо көп болгондугу үчүн ушул сабакты неме кылып да, эч кандай андай васваса болот дегенге далил жок бизде. Жин оорусу менен ооруйт дегенге далил жок. Бир гана Шейх Ибн Кайымдын айткан сөзү бар, далили жок. Бизге далил болушун айтыш керек да. Мунуу хадистин негизинде уйдун этин жеген адам жин оорусу менен же васваса менен ооруйт деген сөз жок болгондон кийин биз врачтарга таянабыз. Эгер врачтар ушу зыян болот, азыркы мезгилде уйдун этин азыраак жейбиз, азыраак жейбиз. Бирок хадис тарабынан, илми шарият тарабынан эч кандай тыюу жок. Аллах Таала Куранда деле силерге ухиллат лакум тайибат, силерге жакшы нерселерди биз адал кылып бердик дейт. Аллах Таала адал кылып берген нерселердин бизге зыяндуулугу жок. Зыяндуулук качан болот? Эгер бир нерсени чектен асса. Ошо менен бүгүнкү сабагыбыздын акырына чыгабыз. Ва саллаллаху таала хайра халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.